Sur la route défectueuse Kananga-Kalamba-Mbouji dans le Kasaï central, il faut s'armer de courage pour la parcourir. Longue de 230 km, cette voie d'intérêt économique pour l'espace Grand Kasaï donne par ailleurs l'accès à l'océan Atlantique par le port angolais de Lobito. L'heure de sa réhabilitation a sonné et c'est le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va donner ce samedi 10 septembre 2022 à Kananga le coup d'envoi officiel de ce grand projet. Les travaux de cette voie ont été gagnés par Toa Investment, une entreprise israélienne spécialisée. En attendant le coup d'envoi officiel, des travaux anti-érosifs ou mieux des ouvrages d'évacuation d'eau au niveau du village Benandjibou sont en cours d'exécution. L'objectif est de rendre cette voie plus praticable. Il faut préciser que 2 autres projets dans la ville de Kananga seront boostés par le chef de l'État. Il s'agit du projet déjà opérationnel de l'aéroport jusqu'à Kamwesha sur la nationale numéro 1 vers Chikapa et les projets de modernisation de la voirie urbaine dans le chef-lieu du Kasaï central. Kadi kanono mwana ni mbwali wajisanga fajinjila bakadi benda bakangulani jibe jijinjila benza midi mukokese kese bakangula bintu ni biumuka ku Angola kuchika pa bye kukananga bye kumbujimai kamweshe miabe yonski momwanyi fachi beton mumanya bwani byaje bibanda mushinga lekela ikujila kabiti lekela ikwamba biti bibanda mushinga bwali yeka enda mumana kumanya bwalo abukimo momwanyi indulomba bwani musangu du Londres. Nous sagidile noamba bwani tujibate kwena bwani jile ufaji ukangi bodi ya jibi bifwe kimo mwanyi achincha kumpali mwana pala wapanchi beto wakufika watumunemu mwana pala wapanchi beto mukala na bilina miteo ujuli wele bafu umoyo omwe komwe isa kachinene bayaye kayano kujasio makasa anata masina toso mawuyana kutasa pumani tonga mukala mweneno akufika mwana pala wapanchi beto mwana pala wapanchi beto kokase ujumufika wakumana kufika mukala mweneno mufike
Mama nukulikisha Mama mubetu bimba musambu mwimbo wa changa cha jisanka Ibachisha Nitwikari wakuya Umusofu wa kambala Wakuya kumona Madimi adimika leko Walu mulo kunu mona Amona kabiti mudi wenze Kabana betu kima mwai Merci. Monsieur le chef de la maison civile du chef de l'État et toute votre délégation, Monsieur le bourgmestre de la commune rurale de Matamba, Monsieur le chef de secteur de Matamba, toutes les autorités locales à vos titres respectifs et tous mes frères et sœurs, je vous salue. Merci. Et au nom des miens, toute la population, je tiens à souhaiter le bienvenu au chef de la maison civile, qui, de par ses occupations, a accepté de bousculer son précieux programme pour venir nous voir ici dans le territoire de Kazumba. Monsieur le chef de la maison civile, nous vous demandons, nous, les femmes de Kazumba, nous, la population de Kazumba, de dire au président de la République que nous sommes très, très contents de lui. Pourquoi? Pour la paix. Ni t'était la paix, vous ne serez pas venus ici. Ni t'était la paix, même nous, on ne se serait pas déplacés pour venir ici. Transmettez nos remerciements au président de la République. Si vous vous êtes déplacé, monsieur le chef de la maison civile, c'est pour rencontrer le territoire de Kazumba et plus spécialement les actions que mènent les femmes de l'association des femmes leaders de Kazumba que nous sommes. C'est une association qui regroupe des membres et des structures de femmes originaires de Kazumba et qui ont comme, entre autres objectifs, l'autonomisation de la femme, le problème lié à l'environnement, à l'éducation des enfants, etc. Il y en a beaucoup. Dans l'exécution de notre programme, parce que c'est une jeune association qui a commencé il n'y a pas encore 2 ans, nous nous sommes assignés comme première activité l'agriculture. Et cette agriculture qui vous a donné le plaisir de venir voir une de ces actions, ce sont les champs. Notre territoire a 9 secteurs. Et à travers nos 9 secteurs, il y a des comités de notre association. Et dans chaque secteur, les femmes se donnent aux champs collectifs. Tout de suite, vous verrez juste un échantillon des femmes du secteur Matamba et en passant les chants de femmes du secteur Moussasoa. Sans être long, nous avons préparé un petit mot que nous allons vous remettre pour que vous puissiez le lire calmement et enfin être notre porte-parole et toquer à toutes les portes afin que nous soyons soulagés. Dites-nous, wetu batubambane bijumu wetu tenta kacha twapeta jipanda tujibapeta banfumu ba mishindu ni mishindu kajika tuvubanje kupeta mashi a amen tibwaluka ilelweu tuji nijisanga twanje kumukumina epikashi tukuma ipikola kwa kujiya kumvwa Tujini jisanga kwa mukalengo jumulwe mwene maison civile nkele kalala kajinyama yeye kijiso ja mukalengo wajitunga yeye kijichi ja mukalengo wajitunga yeye kimukana mwa mukalengo wajitunga bana betu nijumumvaye me muju wakule chitumwaje kwela mfumo wajitunga mwane to moyi kuchanza to ujini maluma mapita boy kajumubulongo lweji bwenda
ujini bakamona kamba kipwalukai uji musombewo nkamona kamba pa tujiba mwana tujiba monanganye mkwa mulumba mkwa ntombolo sijiba mbaika mukaika bujikwa bujina mwenanganye beto bujinganye Fati Fati beton mba mului jimulwa muchifancha uji musombe umulo bwachi bwalu bakumvolumune bamamu bakukazumba bajibwinga byabo mu programme uji weza wa development uji malma fitaboy mu development muji mijimu ijibubenza mu development muji jonda hangana mu development muji kolesha ja bana bimpa bwalfa jibuka ba kolesha bimpa musoko jofu na kutoetu association wetu ujiku bwa kwikale byetu tufila byetu lungenyi netu makanda makesa mu development tujibabangila kwetu kuneku kazumba batu jitu yanenda ujuyo kutangila bujimi butujibanji kubanga nabo bujibu ibiji walutoka banga bwa kumpala musoko wa chef bimbaji pinje tujibabanga kwa kambala mu secteur yetu yonso bamamu bajibenza bujimi kajibujimi kimbwa muntu nkayende to bujimi bwa bantu chisumbu bobu bina batu jitense nabo mbamanya mutu jibabomvu eja kajikipanje musubwa nwenu bonso bajibika leni bamamu nubambilani mbele lubilani nuye bonso bwa association ako bwa lubunyi mbulobo nujisangisha bwa nwenu kwenze mijimu inu inwezai kana inu nwezela muntu mkwabuto nujinweza bwenu nwenu nujibomvu wani bamamu Mwamba balume Mwamba bagaji Mwamba chichi Mwamba Felix Tshisekedi Mioye noaye kabili Mioyi idumukila kudi mfumu wa ditunge Felix Antoine Tshisekedi Chilombo du bebigile ni chichibe Fatibe Fatibe UDPS viva UDPS viva Ujunu ele mioyi mivule Chena mwenda kayanyi mwabeuto njini chisumbu cha bantu njimba lomba bimana kulu bakwana bakudi presente bana betu imanayi bana betu abwe sanga iwabo betu abu kabiji maji kwela twasagirira mfumu wetu wa maison civile uri mumpesha chikololo echi bwakwakula nenu ili ndisanga jabunyi bakufika mukachimwene ili mubi abunyi mema jani jina njimbanga kujinyika jina njibanyinga kuli datu ni mama njibaba jani nji CDP walumba lwa mulumba nji chargé wa maison civile du chef de l'État uji mwimana mwabeo ki uji munsungula wa kutangila fami wa mfumu wa ditunga kutangila mfumu mu maison civile na ku maison civile kimu tulibemere ni mwabeo wali maison civile nchikuku cha mwabuji mfumu wa ditunga baja bija okuta bajiba tuteka pofu kibwaluka tukalo bagumuna nzala yenu ni kuja kwenu muchibugu cha mfumu ditunga njino letasikilwa bunyi wakufika mugulabemu mu Kasai Central ni mukazumba munemu tuli mukachimu agenda mya biyonso ye chef mutu anga takumbuji mai partout tuja mutwenda mwabwikala ka bikumbana to chef do amtuyayi balumana jukai tuyayi tumuni ni mwabo wa wakabyane byanzaka bwachi nangu nji umwa wa bakunye bamfumu aditunga me muri nyuma na mabiro
tinge represente fumwadi tonga kumudie chef wanyi mumpeka walu mutu teka chena nkayani wakwabo ilone shira muji avion matatu lutatu lwa bunyi wakwabo mashala avion ejilwa kaini uli bintu ya bunyi munji mufika fanyi mema baji batangira luseka lwa mamu kasalo Marta bari batanga luseka lwa mamu Denise Nyakero tuji muji mutu songula mu matumba wonswa aji kuja mfumwadi tonga na kumema nzambi wangambulishi wali mema ki kuliseka lwa jitumba ya mwakunyi wa Chilombo Felix Passa la wabu jipi ngaje micro kudi coordinateur wetu wa maison civile bana betu moyo no moyo kabidi jina jayi katanga ilunga Sylvain mona mukana ngem même ndi représenter coordination provinciale ou maison civile chef de l'état Kasai ne Kasai central kati bureau ya coordination bikele mukana donc même ni mona mukana kati mwikele représenter coordination provinciale ou maison civile bakele moyo no tumusombe le mukana tiene memori lo kutini sasa to mukana bakele moyo no bitobu eyo wa mema njimbi kijibo mujine ja Brinche Ngandu Isaac nji umo kuba membre ba famille biologique wa chef de l'état mvumu kulumpo mwakula mvumu mwana nino mumana ku représenter bantu bonsu kikai njinu sakidile miyo yeno ayi wakumpale nji nusakidile ya bunyi nji nusakidile ya bunyi walu tudimuka chimwalumi ingulelu nudi balekele midimu yeni yons nudi bangwana munyo dikoko nudi batwinjila apa bitwajila kudinda wakutwele moyi twasakidila yo wabunyi ndinsakidila banfu ba commune rurale wa Matamba ni bantu bonsu banfu ba kabukulu badi mwabeu twashikubele Lucas bwa chifika jabu bibi dibileja bwani nudibananga fachi beton kimo mwanyi kanene bifika mwabeu bwa Bruno mite uto nudibifika bwa fachi beton kimo mwanyi nuditunu sakidila ya bunyi mene walbuibidi mumisambu ituvo bumba bimba mwabeu chitubechi babambani byakudya byakubanda mu bushuwa byakudya byakubanda mushinga kadi kanono mwana ni mbwali bwajisanga fajinjila bakadi benda bakangulani jibe jijinjila benza midimu ko kese bakangula bintu ni byumuka ku Angola kuchikapa bye kukananga bye kumbujimai kamweshe miabe yonski mwanyi fachi beton mumanya bwani byaje bibanda mushinga lekela ikujila kabiti lekela ikwamba bitu bibanda mushinga bwali yeka enda mumana kumanya bwalo abukimo mwanyi indulomba bwani musangu du Londres nusakigile nwamba bwani tuju batekibena bwani jile upajuka ngibo dia jibi bifwe kimo mwanyi achincha akumpali walbuibidi njimuso kunwambila ntatu ni makenga ni jisanka bya fachi beton mwanen wanga chipukalenga mu janvier wa chidimu cha bidunu bibidi ni jikubi ni chitema kimo mwanyi bufuku bwa mu jikubi ni chitema ni makumi abidi cour constitutionnelle wa munome wa mupeshi bukalenga wa président de la république ne ikala président muitano kimo mwanyi fadi wanga tabukalenga kakuva jikishato neri bonsu nujunumvwa kavoni jikishato bwalu aba bavoyi mupingana munkwasa babangi ni bilumbu wewo jumuiba we mwabaka wene webe wewo to bena bisumbu bishilishilangane bava bikala babena chididi babili bamba bwani ye uvo muiba kadi ye ujuamba bwani meme chivoni basalai meme chivoni tubadi
bavoni tubadi ni basalai nwen kadime mama kanda akuyokiba ngafe tumushinduka tetu kutubino fa shukta mulofu kayende mulofu ni ebukale ngambo akudimvidimu bukale ngambo akudimvi bavoni basalai bavoni tubadi bavoni ma institution mashishilangana kimba pete to kimo mwanyi malo jatu muluka bajinenda ni tulumbulumbu kena mumanyo mujimu kina ni experience kimulonga kalasa kena mwenza nunku ye kushala mufuo mulunga nyilwende musagesse wend yeni ndiye ni bantu abitulu atu tutangile mu assemblée nationale tutangile mu sénat ye kavoni bantu babunito walu vote bavomo mubula ntenta ngaba bavobikala munkwasa kimo mwanyi padi wangata lungenyi lwani ngangata mipangandika kampanda mushindu mokutuma ditunga kumpala badi bangata barriere bamwe ye wamba bwanienda koko kakesa badi bangata bisubi bya bibota bela fanshi bwani aseduluka kimo mwanyi ye mutangila muntu amvije mukulu ninenu bonzu nbamusambi jilibikola mwela ilukashi mwele na ilukashi lwakunye nanku mona ibudi badimu Assemblée nationale mukana bula kubwa bukole butamba bipendu bivite ye kwangata lutulu kulomba mwena kulu kadidi badidi wiya ukujumna bwalu bantu bonsu kuyapa katemene kavumambule chingoma to lunge nyilo abwile lo atatwende kavumambule chingoma to bonsu bavani mukana bonsu bavabikala ni malo amafi kufatuka kupatoka ye kubumusha tetu kubwele muinyo sacré kimo mwanyi tudi chitupachi mwabao lunga nyilwendo jutangila kakese jutangila inyo sacré mwine uju mushindu kai ujuenda munyi kadi kena mufa moyi social to kena mufa moyi peuple to tatuende ne muchisumbu cha UDPS vous ambeni le peuple d'abord le peuple d'abord kichiri chenza bwani twetu badi benzanenda mujimu tuli bafike mwabeo yeke ni mikoli mwanda mukuluto dini mikoli bidi bantu bonsu ndai kumone ndai kuteye ndai kuyukile ndajila ni rapport kimo mwai ndiso kwanda muna ku bivwa bourgmestre wa commune rurale mulomba mwabeo uvumwamba nunkujiwamba bwani tujibaswe wani tuikele ni hospital wali bantu bekumikalayi badi bayakukananga ujulomba bwani bana bikala ni tulasa twa midimu kimo mwanyi badi balo ujulomba bwani chisalu bama mwedi bagebe chisalu chibaga cha chimbe kimo mwanyi malo asatumane nanji mu bwali bwa kumpale numpesha yi ntema chef de l'État mwamba nungu muma commune 11 ni muma territoire 11 amour République démocratique du Congo kudi programme du bigele ni programme wa développement wa 145 territoire ni territoire yons commune ni commune yons udine chabwa chakumbal kupetan zubu wa administration badine chabwa kwasi shibiti commune ni territoire yonsu bani chabokele ni zubu wa muludiki wa territoire ani bourgmestre wa commune bini ngambe bikindo tutombi bana kusinye muframa memena kupatuke nindo ambila mwabu di secret walbuisatu amumu programme mwina wa développement wa 145 territoire aba badi baso bokulomba ni kwigala centre de santé ani map hôpital balombe
aba dibaso bwani babashire tulasa badi mwa kulomba kakwena bwaluto nangunji ndomba bwani burugumestre wa commune rural wa Matamba akangule mesu kaba nushimito didi bigengela bwani ni bamanyi beno banu jinabu nuyukile ni gouverneur nukonga bwani tetu bena Matamba tetu bena territoire akazumba bintu bidi batula yebidi benyi mu cadre wa 145 territoire nini kile ni gouverneur bamba ni kuyukile bakuma mbele bwani ndimwa kula mushindweo nufika nuyukile nenda nankujiba jiji bantu bajibala mwa kwasa tulasa bajimukula kwasa bisalu bajimwa kwasa nsubuya mena ya administrateur anye burgomestre wa commune biba kumanya bwani nzubu mena idi ya dimension buyikai bajimwa kwamba ni nwasa yi tulasa batwase dimension mikes alors que non population ni kala baka nguleme mes biko lita wal kuipi di chef de l'état ujua mbabwani jibe jiji ababa dibajamba ni mbaya ingénieur dibada kwenze midimu nemu balincha bakwenze midimu ni main d'œuvre locale bama muni bata tubafa bafeta midimu byonso abinanku nase ingénieur umuka kujibaya anyu umuka kulise kakwena kwaluto kadi aba benji bamidimi ya byanza bumukila hapa numvai abi bidi mwande munene kabene bigenge dibwa kwa kwenze mutoito bidi mwando wa kuyukile bitulu ni bamfumu ba commune ni bumvai Alonga bantu panyuma. Wamba ni abi bidi bwadu bunene budi bitangile programme wa 145 territoire. Chef de l'état nudi bamanye bwani ujuambe bana bonsu batekete barinchi bakulunga kalasa gratuitement kimo mwanyi walu mufundile mu mikanda mu constitution bana balinchi bakulonga kalasa gratuitement kibwalu kani ndi mwakumona byabe mishishilanga na mutulase tulase tukaji tule ni bana tuli bamanyi kibwalu kali mu ministère wa enseignement primaire et secondaire bakati bante programme wa 350 écoles ya kwasa kangula imesu nuye bienu nuye kulomba wani bilima kutulasila tulasa na shitu biditusa tukimo mwanyi lusegelwa jivo burugumestre mwamba kwa école ya métier bene midimu ya byanza abo mukananga kudichiliba bigilani Institut National de Préparation Professionnelle INPP ujini ma filière ma shishilangan ujini ndongo mi shishilangan kudi aba belongo ma ku kwenza le pain mikata ababa menuisier ababa de mwa kuibaka manzubu ababa de mwa kulo mitu mi shishilangan anga tailiste na chebine IDPS na chebantu bonsu ba jeune nous fait bourgmestre mitu fait numéro tujine chebwa kulomba bwani bena INPP banwanga tabanlongeshe badini chebwa kunulongeshe beji ko kubwalu bwenu ndi bampedai mama mueyi ko kukwikala bwimvi ko kwikala mafi eteni Tshisekedi vuambani kanu ikadini boa to enlever la peur kanu ikadini boa to kadi bantu bikala muntu ye muimvi mwambani udi muimvi udumikala mulelela mwambani udi mulelele kimo mwai yandekelu ndi Sagidila association des femmes leaders de Kazumba bama mujimunu nwenza mujimu munene petu bonsu tulibamanya dikenga jinu jinati tulibamanya chisu mijinu jinati nwenu meneki jitu
tulipaswa kufuka mpindi yebu wakuya kumana muji munu nwenzi wakuta ileni mesi tutunusakijila bwa organisation bwa accueil ni midimi yonsu nwenzi tu ya kuimona ni kuishindike ni mesi peut-être kwaka ni tubikile te tubana kumona kimo mwanyi jitunga jiyi mwambe balume mwamba bakaji mwamba fati niyo yeno ayo Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawet TV. Franck Tcholawet TV, miroir d'Ikassai, l'image d'Ikassai. Abonnez-vous. Franck Tcholawet TV, l'histoire d'Ikassai. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawet TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawet TV. Chers Kassaïens, construisons chez nous.